Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang deket melulu ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang madeng ku pesakat kami sukutan keluahanan, bersodip mo kita, sadak tong idenganiten di perbadiai kita. Ali bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibaga sentendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amen. Renungan ta si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, ganggun si roh i luar nai, deket i bagas nai. Bagai sini dok, lapihan simbadia, imo si tersurat i Lukas bin Dusada ayat 67 soh ayat 70 sibah. Janahanat sebagai pusat permenungan tang imo si tersurat i ayat 74 kan si mendok. Nggo ibu laban kan tababapan tasi Abram. Janah merjandi lako peluahkan kita ibas musuh tanai. Asa si kebasi ia oda pelambia. Ale karina dengan sada kepercayaan. Kita singgeluh ibas negrien, cemalngo kihubungkan biar meragama. Deket larangan pejengjengken gereja. Ganggun tiki ruas merminggu. Marangpe ancaman mendahi kuria. Merbagai macam ganggun idi, imo spanduk penolakan demonstrasi jolo gereja, musik ipegang sorana, lako mengganggu ulan perminggun. Janah, lot denma kala si masuk mi bagas jeroni Tuhan, ninganna mersurak-surak. Tapi ganggoni oda kesapelin iluar nai roh. Gedma roh ibagas nai. Ganggun si bagidi memainkan oda sepe merdalan perminggun. Beli pe gereja oda ibentiri janah ruas pe kundul merandal. Gangguni roh ibas dirintanai. Ia perohkan kinimbia. Biasana si bageni kumernalot kesalahan manang pe dosa si oda deng selesai. Boima kita merasa benar barang pe menutupi kinimbiari. Beli pe oda lot kalak betohan. Tendi perbadia silot ibas dirinta memetohi. Tendi perbadia menulak sifat ta si memeli kesalahan marang pedo santai di. Makin dekah si beli kesalahan ket dosa leket ibas dirinta, makin belgamang biar si kita rasakan. Ulang pada menerus si rasakan. Kasau dan dor si beresken merkite roh kita si embahkan taba Jahoba si permasih ate mersodip mo kita. Ale Tuhan liasate ku pesakat tabako ku merdaten di perbadiamu dak tong mengengetkan tikan mersalah jana berdosa aku. Sesa mau kirina dosangki asa kurasakan damai si oda tersibar si roh bamunai. Amin. Bagi mau renungan tasi Darian. Ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkite keni kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana, juan mau banta, shalom.